İbadatımız hazır tavaf ibadatı. Tavaftın özünü gana kılabız. Umra menen tavaftın ayırmasını aytalı. Umra amalda atkarıp atkan mezgilde bir başladık bir ihram giyip. Akırnaşa çıkış gerek de. Tavaf kılabız 7 jolu. Andan keyin Safa Marwan toğusun aylanabız 7 jolu. Anan çaç kırkabız. Uşulardın bir özü kalıp ketken bolsa anda ibadatımız jaraksız bolup katan iş tarafına bir koy vacip bolup kalat. Eğer kalıp ketken bolsa-çı. Umra amalının nemesi şu. Toluk umranı. Hazır biz kıla turgan nese ibadat neme tavaf ibadatı bu ibadatta giremiz aslına girsek de olur Kaaba jaka. Birok hazır bunu kiyim menen Kaabaga kirgizbeyt. Kaçan ihram orosok kana girer. Aga ihram orop girsek bolobу жөн учурда. Жөн эле ихрамды кийип алып туруп умрага ниет кылбастан кирсек болобу десе болот. Түшүнүктүбү? Ага өзүңүздөрчө келген мезгилде ихрамды жөн эле кийип аласыздар, кийим катары элечи. Анан могул жака кириш үчүн гана. Түшүнүктүбү? Кийип алып туруп, ихрам менен кирип кете бересиздер. Жана чач кыркып, толук умра аткарбай эле кирип туруп Каабанын жанында тавап кыла бересиздер. Анан жана Каабага жетем дегендер, Каабаны өбөм дегендер, же болбосом жана Hajar Aswad'da öbüm degender, oşal uçurda kiringizler. Cemaat menен kirgen mezgilde, aga kirip ketsengizler, cemaat kapıp ketette çaşılıp ketebizler. Oşun üçün özünüzlerçe kelgen mezgilde bir ek adam kelip turup Kaabaga jakındasaňızlar, nemege Hajar Aswad'a jakındasaňızlar bulur. Hajar Aswad'da öpköndün faziletleri çoň albette. Peygamber Aleyhisselam hadislerinde aytat, kimdeki oşal Hajar Aswad'da öpe turgan bolsa, kıyamatga barganda deyt, büt jandyk Dillet ko kayra kıyamatta. Oşol Hajar Aswad'da Kuday Taala kayra jaratat eken. Anan kim oşuga kolun tiygizse je öpsö, oşol Hajar Aswad aga kıyamatta kölüp beretken. Şu adam meni ziyaratıma keldi depçi. Bunun fazileti çoň jetse. Birok şartı erkekler biröge ziyan bermesler. Biröni tartıp julkubastan, çürüktübü? Nuk menen kirебиз, jana agym menençi. Agym menen biröge ziyan bermeydi. Bu jerde bir kılıngan ibadat 100.000 esegeçe soğubu köbeytirip verilir. Oşonda ile bir kılıngan künödagı 100.000 esege künösü çoğurak olur. Çürüktübü? Biröge ziyan berseniz bul, özünüzün Kırgızstanda jirgönde biröni urup koysanız bir küne olsa, bir jerde bul jerde 100.000 küne olur. Biröni jirkip koysanız 100.000 küne olur. Oşon üçün biröge ziyan berişten de saklanayın. Ayemi ayaldargaçı dese, ayaldar Hajar Aswad'a jakındabaňızlar. Çürüktübü? Ayallarga ruhsat jok, ayaka kirbeňizler. Sebep izdiham var, tığılış var, adam köp. Deneviz bir erkeke, jat erkeke tiygen bolsa haram. Al erkek elemez, sizge de haram alçı. Al tiygizbey uzagıraak jürsün debeyiz. Siz özüňiz saktaşyňyz gerek. Oşon üçün ayaldar Hajar Aswad'a jakındaýym debeňizler, apsıklaňızlar al jaka. Sow alam dep günah alıp kalabız. Çında barış gerek bolsa erkek kişi biraz zaşta kılıp alıp barsın. Çürüktübü? Erkek kişi biraz zaşta kılıp denebizde bir öge tiygizbestен karab aldık alabı, aytor oşenti alıp barsın, bol bolsam jakında bagandın hareketini kılaylı ayallar. Anan kalgan uçullarda 5 vakt namazı mümkün boluşunca uşul jerde okugan hareket kıla bereli. İnşallah erten keçe bir gün keçkige umra badalga niyet kılıp turaylı. Opçe jalpı ötkөндөргө umra badal kılabız. Al toluk umra, bir önattan toluk umra kılabız. Azırkı jönle tavaf, 7 jol tavaf kılabız. Kimge bağışlasanız bulur. Bir günde 10 jol tavaf kılsanız bulur. 7 jol aylanganımız bir tavaf olur. Kaysıl jerden başlalat, kaysıl jerden tügeyt, azı girip görsetem anı. Bütkön mezgilde ekireke namaz okuysa bir öge bağışlayırız. Dağı başlayız 7 jol aylanıp dağı oşonday kılıveririz. Anan bu jerde Peygamber Aleyhisselam bir hadisi var. 3 nersege karap turuunun özü ibadat deydi. Jönle kara olturuunun özü ibadat deydi. Birösü Kur'an. Birösü Kur'an. İkincisi zamzam su. Zamzam suga kara otursanız ham ibadat eken. Üçüncüsü Kaaba olur. Kaabaga jön ele kara otursanız ham ibadat soğup жазыла берет. Şunday suqtanıp kara oturasız soğup ibadat жазыла берет. Oşoğu bu жерге uақыттın köwünü gaýsynsa da ötkün. Çarçagan mezgilde bir kıska dem alış gerek. Anan köwünçe uşul жерге kelip alıp Kaabaga karap, Kur'an'da okuy albagan bolsak emi tura. Biraz uyat negizi hiç okuy albasak. Hem inşallah o şerden uyanıp barıp okuyuz inşallah. Oya bargandaça. Hareket kılaylı barıp. Hem hazır okuy albayız bu vagında. Hazır baraylı Kur'an'ı açıp alıp durup başka uçurlarda şu namazda kegende, bir namazı kütüp atkanda biraz aylanıp bir iki jol tavaf kılıp çarçadınız. Oturgan dem algan mezgilde jön oturmay, Kur'an'ды karap açıp oturup kara otursanız ham ibadat. Kaabany karap otursanız ham ibadat. Zamzam suyunu kündüzü kesseniz iç albayız, kara otursanız ham ibadat. Muna oşol nersege hareket kılaylı. Koşumça sorular bolsa aytыңыздар.
Ağaçtan çıkaraklar He. söylüyor. Oşonda ihramdan geliş gerek. Жоқ, азыр мына 7 жол таваф кылабыз азыр кирип. Азыр таваф кылабыз. Анда ихрам болобу болбойбу айырмасы жоқ. Ихрам менен келсеңиз ичкериге киргизет. Ихрамсыз келсеңиз ичкериге киргизбей экинчи этажда кылабыз. Азыр көрөбүз. Азыр таваф кылышты кандай кылабыз? Каерден башталып, каерден түкөйт, кандай багыштайбыз аны көрсөтөм азыр киргенде, жөө ичкериге киргенде. Бул жака киргенде жөн эле ихрамды мына кийим катары эле кийип аласыздар. Түшүнүктүү? Жанагы баягындай мухрим болуп лаббайканы айтып келбейсиздер. Ого отдельный умра бадал кылганда Айшени өзүнүн мечитине барышыбыз керек, агачы. Ого эртең кечкиге же бир күн кечкиге умрага отдельный ниет кылабыз. Мунусунда мисалы түнү азыр жөн эле ихрамсыз кирүүнү үйрөтүп атам. Эми жөн эле ихрамды кийим катары кийлем десеңиздер, кийим катары эркектер кийип аласыздар, аялдарга шарт эмес. Анан Кабага жакын барып, 7 жол таваф кылып, бирөөгө багыштай бересиздер. Жанагындай Сафа Марва жүгүрүш шарт эмес, чач кыркыш шарт эмес. Жөн эле ошол таваф кылып туруп багыштай бересиздер. Ниетсиз киргенде. Жөн эле кире бересиздер. Кирип ошол жерде каалаган дуаны кыла бересиздер. Каалаган дуаны үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, Кабага эми жакындай алсак, бирөөгө зыян бербей жакындай алсак жакшы. Зыян берсек, анда узагыраак болгонго аракет кылышат. Түшүндүк, Zamzam su kası yerinde çıkıyor. Замзам суу көп жерде бар, чыгып аткан жерде. Şunu etimde şu geçen buna çekti. Bir hıka geldiğine o şeyde zamzam su orguyla çıksın. Hem onu Ya, азыр ол жерлер жабып койгон. Жабып койгон ошону. Мурда ошол Сафа Марва тоосунан чыгат. ошондой эле. Ол жерде азыр жабып салган. Мурда ал жерде жанагы окуясын билесиздер, а? Неме Ибрахим алейхисалам сарайына өзүмө Исмаил алейхисаламды алып келип таштайт да ушул жака. Таштаган мезгилде Исмаил алейхисалам чаңкаган. Баласы өтө чаңкап, кучагындагы баласы. Анан чаңкап аткан мезгилде ошол жерде сара энебиз ал жака Хажар энебиз, сара дейм да, Хажар энебиз ал жака жүгүрөт, бул жака жүгүрөт, суу таппайт да. Суу таппай анан ошол жерде Кудайдын амры менен ошол жерден суу чыгат, замзам суусу чыгат ошол жерденчи. Анан ошодон ичип кыяматкача ошол Сафа Марва тоосунда турат го. Ошол жерден чыккан. Эми азыр ошодо мотор менен ар жерден чыгарып койгон. Мотор менен алып келип ал жерде бар. Анан кошумча дагы бир нерсе айтайын. Замзам сууну азыртан камдап баштаңыздар. Кетип атканда о немеге автовокзалга жетпеген жерде немелерде жанагындай бустарда кичине баклажкада жөнөкөй обычный сууларды берип атат. Ошол сууларды алып барасыздар, аны немеге куюп туруп ичип бересиздер дагы, ошого замзам сууну куюп толтура бересиздер айылгачы үйгө. Ага ошол жерде саткан кичине 5 литрлик идиштер бар. Ошол идиштерди алып келип туруп, баягы немеден Сафадан Марвадан чыгып атканда жолдон алдык го. Ошол жерден алсаңыздар болот. Же болбосо ошол жерлердин бирөөсүндө бар. Азыр мен карайбыз. О, накчы керек. Телевизор турат го. Экран. Ошонун пасында бар экен. Ошол жерге барасыздар, ошол жерде рухсат. Куйганга ham рухсат. Көп жерлерде куйганга рухсат бербейт, жана чоң идишкечи. Ошол экрандын астында барсаңыздар, ошол жерде куюп алганга ham рухсат. Ошол жерден куюп күндө ташый береңиздер. Бираздан таш баягыларды толтуруп, чоң идиш алып алсаңыздар кыйналасыздар. Ал жарылып кетүү коркунучу ham бар. Ошон үчүн кичинераак баклажканы топтоп туруп, ошого куюп туруп көбүрөөк кылып алсаңыздар жакшы. Ооба. Ошону куюп барып аласыздар дагы. Ал жерде ичип анан баклажканы таап туруп, баклажканы куюп. Топтоп ала бериш керек. Бул жерден немени алып кетебиз, замзам көбүрөөк. Мадинадан курма алабыз. Пайгамбар алейхисаламдын ажуа деген курмасы бар. Ал жерден курма алабыз. Негизги ала турган нерсе. Анан кошумча жанагындай үй бүлөбүзгө белектерди алсак жакшы болот. Илгери билесиздер, аксакалдардын доорунда бир таспине бул Маккадан алып келип туруп ушундай сактап отурат эле. Азыр ошол нерсени жоготуп койду вахабилерчи. Ошол нерсени жок кылып, бул немеге барганда чөл эле замзам менен эле курманы алып кел, калган нерсени алып келбе. Жок. Бул ыйык жерлерден анча-мынча белек алып барсаңыздар, ошолор ыйык жерлерден кармап иштеткен болсо сооп болот иншалла. Мен ушундай барсам деп ниет кылат да. Ооба, ошого белек алганга иншалла ага дагы биякта Какия деген базар бар. Мындайча айтканда Карасуу базары. Биздин Оштун Карасуу базары бар. Арзаныраак көп нерселер. Иншалла ага бир күн кетерге жакын, 1-2 күн калганда бир күн убакыт бөлөбүз ага. Иншалла жамаат менен барып ошол жерден кээ бир белектерди алам десеңиздер, ошол жерден аласыздар дагы, анан келебиз. Анан Мекке зыяраттары бар, аны алдын ала 1-2 күн айтабыз. Меккени билсе зыяраты бар. Автобус менен бир сыйра Меккедеги баалуу жерлерди, жерлерди бир сыйра көрөбүз. Азыр ага чейин кыла турганыбыз өзүбүзчө 5 убакыт намазда келгенде төлкө тавап. Намазга келесиз, багымлакка, пешимге, асырга, шамга, куфтанга, кайсы намазга келсеңиз
kelip namazda okuyuz, namazdan keyince aldın, 7 jol tavaf kılıp bir öge bağışlayın. Dağı 7 jol tavaf kılıp bir öge, 7 aylanbanız bir tavaf bulup, bir öge bağışlayın. Çarşap kalsanız oturup, Kabe'ni karab dua kılın, Kabe'ni karan, Kur'an'ı karab ibadat kılın. Buna hoş olur. Anan demel ol, dağın tavaf kılıp ibadatı bağışlayın. Acele nevizli maçın ormanda hem usul ekrakı namaz okuvarı götürdüğünde bakışta geçse buna. Emin Ayşe Nevesi meçhine inşallah erten keçkiге jarasaňızlar bir sira maslahat kılavuz. Erten keçkige sebep onu başlaganda janaganda aytdım ha. Ayağına çıkış gerek da. Ayağına çıkış gerek. Ba jarım jantay taştay albayız onun için. Bayağı tavafты özünü kılıp toktatıp koy albayız da. Safa Marwany hem jügürüş gerek. Anan kelip kırış gerek. Anan bütöt da. Oşoga aga jarayız deseňizler erten keç ya bir sükünküge keçkige taravadan keyin mezgilge kılaylı. Sebep bayağı kıynalbayız. Gündüzü çarşap kaltabız görtaslar. Taravadan keyin mezgilge tünü menen kelip sağlıkka bugünküdey barıp kalabız inşallah. Zamzam su içken el bakşı olur. Ova zamzam suyu içken hem yaxşı. Qaysi toğun? Arafat kalı? Ağa hem alıp barabız. Arafat toğa. Sözsüz. Mekke ziyaratını bolgonda Arafat toğusuna barabız. Medina ziyarati var, Uhud toğusuna barabız. İnşallah özünün ziyarat kılgan Kıblatayın meçhidi var, iki kıbla meçhidi. Oşol meçhitlerden bardığına inşallah özü ziyaratları var. Ova sahabalar cayı var Uhud toğusunda. Muna oşol jellerden barlığına ziyarat kılabız inşallah. Ağa bir gün Mekke'de bir günlük ziyarat olsa oşo günü keçke bardığını biliyoruz. Medine barganda bir gün Medine'ni aylanabız oşol ilçelerdi bir sira körüp inşallah ziyaratını kılabız. Ne oldu azı? Ajatka ketkenler, adalatkat ketken bir östü bilek o var. Gelip kaçtı.